UMLA kamolai constituency ba proses ti sau kami hak sisa jain ka khasau trik kula langkot araja arpulai habatakran nya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kabala lam khamat da National People Party ulapan pau ba hak caka ban si mau nong rem hak haput ban pen scam yo put sam kibu pen ban hakaleng kanong ba Shillong hak district ban sipun bi ikpe ba shwak election ya kani ba proses ulapan pau hak jilang ais ngobas nam thamai sakis pangut kinong sangsnong kadong pata maulai manupuki hak sisa jan Haba ajing kren noba Eric Harkulia, Assistant Secretary ka Maulai Modepeki ba Secretary ka Dongpata, bat nak Secretary ka Senglong kami ka Kong Margaret Har, kibal ai khuble yo ameli, bat kila kentu ya kibayo bakin pediang skobha namar ba PT sau kami ula ai nadu ka bensiam ya kini kijing ai skobha. Sungguh nam tajo iba bila la pat ban ai yakini kijing ba insa ai kini kijing ai sobha nang kam ta kejong phi ki ba don hakani kapur hoi langim la lawat la da la ban ai lut ya baro kawai ka thliu yang reng la syajit kum na ka senglong kuming la syajit ya ki katu ba ni ki long yang ki bakham I don kam ya ka bakin yo ti namar kata makwa ban bu happy ba phin ya sobha ban pediang ya ka da kejing sungguh namar kani kejing ai kejong baru kadai bai ai na do kemensian te kumba la ongi dai sherman bijungi ba iba ai na do kemensian man ngai do kin pediang yaki da kejing songu la kalong hakan ko nur kom ru kejing ai datang kani ngakwa ban ai khuble ya pi bat kham tam ya iba ba uble unakker khu ya I bai nang la ya kaban yo ya kejing job yang khnang bai la ya kaban pentelun ya kini kikam ke bangsa bat pa indang la ya kaban yarap ya kani kadong kejungi la yo shibun kejing rap na kani kadong ho la kalong hak jeseng la kalong hakadong hakai seng long kemi la kalong haki seng samla bat hakadong iparo unta lada iba indang yo yang ya kejing job ila bandang yarap susu ya kejing don kam kadong di kadong jungi kadi kadong bahe kabaya bat unta indang dong kam sibun ki development di kikam kita tidak boleh pakai om lebar dan don juga tiga skema kini kikam juga ulong tu kata bertempat tiap ru kaget ba kini kiju kikam di bidang sahi tem dua jengkerben ba juga boleh bani kikam ba kini hingga sa long sisa kalah kuasi nak berkali politik bahawa biar perang dikreasi ba election sampai pernah aku nak jelas kejungi bayi seri way nak ikatong ibadah sim ya kajing ya air yang kita kenti bat kem atau tiada get ba kikam ba kikam kita kikam kamjam bat kinong song kejungi kitip kamha ke ba kiti Haba ajing kren ba PT sau kumi hak jialang ulapan pauru baki don arjai ki mau nongrem kawai babu sakan mau ban pli ki kampen roy bat kawai ban bu sakan mau ki bayap bat kini ki mau nongrem balabu dak NPP pat ki tang ban sipen bi ki ba nak banta ban kring ki bun hakani isgai ba pe jilong sarkar kalau sarkar ki don ki perlok ki bayar don ki perlok ki babu ki bayar ki thok ni mau nongrem he mau nongrem da atli mau nongrem don tiang mata ki don ki ba don teng ban sa jigen mau le play ta ko kan te skin do sedang don pada ibabu norim buat sok mau dan buat lang hakan ni sini pun bukan dari perlu hani sini ta ban mo ban thak mau sa jigen mau don mau shu apa sino ambelia serta ka sokal ko norim asal ini sini mau asal ini mau yang tiang hari sini Ibu siapa babu foundation babu ko siapa sedang ko labu manurim siapa sedang letak surat manurim ke school manurim hakan ni saya oman something habu manurim something dah don kita cakap boleh tu ya pay don cakap sebut something habu manurim something dulu boleh dia terkadang manurim yo don mau siu perhidupan berkat dia nama ko something don kam manurim dekat dulu ajing sia kini ki mau babaku makalong mata Pengusarkan hak jaka ban si mau kuat sepo border isu kasi mau mah Shillong ko border mata isudu lejilong jungan junda kali jung itu ko hilak no ban bu no jung put usam ipi magi sem baro don yin no sem jaka mi ko jung put usam hajaka bo sarkar kan ibu mata kan bu si mau sepo border lesu mau mata sepo asam bot asam nak ni jaka jepela ndai sarkar pada si mau hunde ko Shillong si mau mata haki si kotar sebelum kayak gitu kan long lapung belum investasi dia ke polisi sarkar ke polisi dorong
Kemudian kita kita juga yang pertama dengan polisi kita nak benar orang kondisi penting. Jika sukumen hak negatif kita hai kemulai kondisi berlaku. Hak mulai terpon jam-jam. Dibandingkan dengan dalam persyaratan hak negatif penjat for, community sibul kita jam dibandingkan dengan dalam militer. Baru hi kesyong hak dipaiba dengan nomor mulai kondisi. Marga jenji kesyong ka hak paiba kesyong hak yang Indonesia. Pada pilih tiga orang baik-baik bisyar hal pay berkat hal pay ham yang menolak ham lah menolak hak berdiri berkiban bah.